navuze ngo nimba nta kazi ufite ntuzongere kumumagara. Na Instagram sujya ubona na postinze shiri. Abasore ndabazi bakunda kubeshya. Ubu wabana nawe umbeshya ngo ufite akazi ufite iki, wabana nako agatelefone wagatiye. Basi kanshaka umuntu muri shi telefone yanjye amfashe. Umva gumana ibyawe kumana ibyawe. Suye nawe yapostinze nibi. Ego. Soshire kumuza. Ado? Oui. Meze neza. Ngo biki gihe basigaye babeshya. Uzi ko wabona ujya unambeshya ngo ufite n'akazi nta nakugira. Oya shari oya genda ndeka. Uzi ko wabona ubumbeshya. Umva abasore ndabazi bakunda kubeshya. Ubu wabana nawe umbeshya ngo ufite akazi ufite iki, wabana nako agatelefone wagatiye. Oya ndabazi umva wabana wanagatiye sinabimenya shari. Na Instagram sujya ubona na postinze shiri. Bega umva abasore ndabazi kuri Instagram urabizi. Umva shari nakwemera so twemera. Umva shari nyibagirwa tuzongera kuvugana wabonye akazi. Nimba nta kazi ufite n'amafaranga se. Nimba navuze ngo nimba nta kazi ufite ntuzongere kumamagara. Sinzongere kubona code yawe muri telefone. Umfatiranyije na corona shiri. Sinkeneye code yawe muri telefone yanjye. Ibi ni ibiki banyarwanda. Nimba nta mafaranga ufite. Basi kanshaka umuntu muri shi telefone yanjye amfashe. Umva kumana ibyawe kumana ibyawe.